sé turas a hain. Channé imach gnothaichean amish, ach turas over sóirichte. A lenting an lorach na dúine a haid an slia a hiúil roin. Agus gása sé tílaigh a hain, na má lorach hín. Bhí an fichid bliana, bha mi nam ollanach is a baile seo, baile Chill Rìmhinn. Be nuv riacal, rís an canar cúideach regulus, nó rúl, a hánig as a gréic as a cheribh lín, a giúling ma siar, cravan nuv ándris apostol Christ. Ha collach gur engel einsiga na brúter, go féimige na cravan a horst fallaf, go áte van an bigid saveltje, áte immel in húr. Agus cha naiad áte nas immeliche na seo. Nu a chai bate riagel a brisig, clatach chorigan is a skíide seo, char a lairicán no castil no cáli le hísing an dú. Sna mian aoisean chai andras enichug, mar gnothaichean na halappe, agus hánig na taistealaichean gan a baile seo na mírtsin. Chai taistealachd a hócail is a darnalín diac, agus van baile nistec cria, cretu agus scolarach na riach. Chai Chill Rìmhinn, a stéachug an an ceithir ciad diac agus a hyn diac. Si a ciad bliana agus han a scholar an háast an. Seo faranjach fer Patrick Hamilton, a bharafag, a loscug, an an coiciad diac fichid agus a hoch, sca chretu frost in hiike, charo ach fichid agus a ceithir blian a gúis. Nu de bha mission am ollanach, bavish gan vi gra, gan fáilicid tú, as na diachan in acad, nan curra tú casa na lítrichan seo. Well, chéim nich mise, ach ha mi son an seach na coiú. Chad be Patrick a nech a chaichur gebas a strías an a-leasachaidh na h-eaglais. An in coiciad diac daichid agus a sia, chai seoras wishart a loscail cúideach a tuvamuí a chaiste agus an Cardinal Peyton ga chaiad tronúneach. Teidir na húneach an seo stácha. Ach chaim Peyton och héin a bharfag, a chrocha glis na prástanich, agus bic an bblianach in is sin chai an castial agus an taistealachd is scris. An dú ha dyrf a chréiting, gur ó cocug nó fórnearst mar sin, riamh a tacharst as a baile vic havoch seo. Shrunken from its ancient pride and lonely by its lonely sea, mar a huirst an barst Victorianach Alison Lang ma dhéin. A channé neachtri a hag am hála go raisce an áte seo, ach bhí meorchug an a-alma bha mi hína fuarachan, agus na hair tachas na ma bheitthe bhil nuair sin. Bha mi a lévig rútigan a scríb Sir Walter Scott, is a héine tílaigh Chill Rìmhinn, as dé imime bliana. Huirsta. I sat down on a gravestone and recollected the first visit I made to St. Andrews, now 34 years ago. What changes in my feeling and my fortune have since then taken place. Some for the better, many for the worse. Bhí si go dul röst, céim chéim, a lentin cuasa chorigan, ach uadanan hai maví tílaigh go áte mar seo. Áte fan nach bí cála gacharachach, nó ha collach nach bí. A nie acharachach a han taistealacha siadach, nó rút anichte, rút a varas, rút a ha agus a vías, mar a bhaid riamh.